turabasuhuje. Uyu ni wa mwanya tuba tuje kugira ngo twifatanye namwe guhimbaza Imana. Tukaba dukunda kuririmba mu buzima bwacu bwa buri munsi, dukunda kuririmba. Tukaba twabateguriye akaririmbo ko gushima Yesu. Reka tugatangire, ndi kumwe na mugenzi wanjye, reka nawe manza abibwire. Amazina yanjye ni Twizera Aime Prince. Tukaba tugiye kubabwira indirimbo nziza cyane yitwa Hallelujah. Nubwo tuzi agace gatoya cyane ariko nako ni keza, tuyitangire. Hallelujah, hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Hallelujah, hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Izina ry'umwami. Hallelujah, hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Hallelujah, hallelujah, hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Hallelujah, hashimwe. Hallelujah, hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Hallelujah, hashimwe. Hallelujah, hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Murakoze cyane. Turushaho kugenda dushima umwami Yesu kuko yagiye akora ibintu bitangaje mu buzima bwacu bwa buri munsi, twagiye tumubona. Niyo mpamvu ukwiye kumushima, nanjye nkamushima. Dufatanyirize hamwe gushimira Yesu mu ndirimbo, muri Zaburi, mu jambo ry'Imana. Twibuke ibyiza yatugiriye. Murakoze cyane, turabakunda. Bye bye.